Unong pentai bom hasairia ula penlong ya ke jing tombor hapo kawai ke yang mane. Kaba ladap da kibriu hakaba penyap om duna ya ke arp hongut kibriu bat penmensau ya ki pongut ki weipat ong ke kubor jong ke tenat ke koj ke kia jong ke sairia bat ki he jong ke tenat pahra. Kane ke jing pentai bom hadwel kabadan haj rut jong ke nongba Damaskus kelajie hakapor bakibriu kidang duai hakapor mas hapo kabalang Mars Elias hakasngi ublay. Omdon kanu kekenhun kebala syim jengkit kli mardor. Henry ketenat kampo ying jongka seria kelaong. Bawai unongele na kekenhun ISIL lane ISIS ularung syapo kate kayeng mane batsiat ya kibriu. Kibadon hangte syua ban penthe yelade da kaves. Kapa penken mau ye ki kato kane ki jengkren jong ki nong saki. Jingyap kepala yetu kadai kebat dang sedang. Ki kenhun pelat im nak Syria Civil Defense. Kidang petang bansai jika medyap nak kate ke jaka laong ke kerwo ha ke telegram ha ke singi ublay. Katnat terkam jong sorkar jela ke sana kala pentip bo omduna ye ke san pungut ki weipat ki bala mensau. Kato kani kilat petai kebor jong katan ki yetu baki kena ru ki don hapdeng kite ki bala mensau. Kate ke jing hirtma kade ke banengkong hasairia hakibun bun senam bat kajia hakapor bakasorkar shipor kabalang syumi isyan kabala yalam da u presiden Ahmed Al-Shara kadang persyang banyo ia ke jingkersyan jong ki jaj benriurit paj katba ke Al-Shara katba u Al-Shara kadang yele ban penonkam iki bor sensyar hakeleng ke seria kiladon ke jing sengokia halor ke jingdon jong ki jakatia lane ki jakari tengen jong ki kenhun kum ki ISIS lane ki ISIL. Hakasngi kabar sedang ki imbiang nadu lajan kat sausnem jong katma po ying kabala penjot kabala penyap ye ki spa ngut bat la penkenria da ki lak ngut ki breu. Kasaria kleyo ban rungbiang syak internasional nadu ba u al syara ulalong presiden ha ubnai jemang usnam arjar afsan. Hakaba baro arliang kiri Amerika bat European Union kilaweng no ia kajing penjari kendon nadu kapor jo presiden Bashar al-Assad balasya penya hap syukino.